ngu Yesu wanu wandu. Zuta yan kiki. Nyaka doa kindu kalunyi hesho gbelini. Mona avance loho nyane ka wawese. Reverend Father Matthew Kwatave. Na olunsi. Gbenda Yesu kamasi. Dondo Yesu vo ya na sekene to ungwanana. Nyaka doa o shekindu kalunyi kan enyomi gbilini kan enyomi ba. Ibyange yaseka kan loho dedo o mako tio anieni vikindu kalutanga loha ki kidugbe kalutan. Ki ibyange ni Yesu pinamba hene na pin yomba kan wano o kana. Ba hene na nakia uke yomba kan wo ungu Elia wo ungu Yohana wo ungu mwankano profeti. Ba hene bane nakia abo ka dedo te mebukane yomba kan wo ungu wano Maria kan ibyange ima kutiro trata vyuta yira ka wano Maria Chisifa ka yira wala tu shango na ka tihane ka kan o nangu wanya o nangu atega bangula kwa buzo shaminga shima bukane yomba kan wo ngulu yankwa bamango hokwane mamba sorobo ke vyange Mateo tio tiankala nyemvi pu kipo tankala hana ha shima bukane yomba kan wo ngulu nzu kwa ulvihina tindi uben yo angesha yange imeme kivyange Yohane tio tia vimyoki atrata na ha ba kane chi omo na umbu aga kwani tesekia ashie pishia kaido uolna kade do ayo sipishi sison walna kade do cha yoga kairo akabola tse kasibe shimashami ba Yesu chipinebe pin ugande na ha ne ba hene ayo ne ba kai momgo ana ka henshene Petero ka wene yomba ka Petero ka na wene ungu Meshia ungu wa o ando na pa Yesu bande fa ba hene na bu kaf kwa unve ona ba gayo ke oma o ba yuda chi vo lukan o yima ona bava ona yima be ona nongo tia vamba romano ona humbaya na ha Yesu da vaya feka tu o Yesu alu jena wa wasan bo humbamba hemove ba Yesu ka be wone o yima no loya ka o yima o yancha o yima o karan ke gbanda o trankon na ha Yesu ka wone bape wanu wo na yacha na ha Petero ka wone te achiwe shakwala te ayang kwala ba Yesu kuma ka na kala hanjimesha Satan ungulu na mugbe munongo achum wo kam wa ndo ga kam uyo na Yesu zaheme o tesemba hena kana be wone anti o una so hodondo moya na nyima yul na to tranko na dondo sham nya na Yesu kana be se tranko kako hange kan oma o Kristo se bagine chiso ya changa chiso ongwanko chani yanga so ha makwa masilu shato alo se veshi masilu shato ya samba dondon Yesu yona kwa ya chanto trankon na nyangu yila se kwa se to trankon se dondo shana alo se to trankon se dondo shana sinyo tato ngana ya tato kakwa dedo ba ma gogoloji pa ofe tato luko dedo kam so tabu so eva nyoga ya kona kabara tumango bwancha kama bande zali dom yolo ikondom yole mamgu yeme chatatolo kama bande zali dom yolo kondom yole mamgu yeme tatolo kondom yo tato kako dido kako kondom yo bakake zalo bande uyen tatoga na hanga namba domo shimakan Kristo Yesu ngukana bese tranko kako hange kan oma o Kristo na halo siso nyolon tato wando ya sidando na Yesu Kristo shagbanda o tranko de na vera mkana na matumato kana samase Alo hodi dojo sungwanya ni Nazo ngban wesi Father Matthew ne Father sisu pishi na move we
Sidi sana nyia kwa Yesu na lutusela. Msone adu. This cornerstone.